أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Жараткан Аллах жума күнүндө өзүңдүн үйүңө келип тизе бүгүп алаканжай өзүңдөн жалбарып суранарым. Алаканжай бата кылган жамаатыбыз дуа кылган инсандардын бир да күнөөсүн калтырбастан бардык күнөөлөрүн кечиргин. Кайгыларын кубанычка айландыргын. Оор иштерин жеңил кылгын. Аллахым биздин арабызда биз дуа кылган бир да адашкан бенде калтырбастан адашкандара